Mu itangazo yashyize ahagaragara mbere y'uruzinduko rwa Blinken i Kigali, Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yibutsa ko ibihugu byombi byatangiye umubano ushingiye kuri ambasade mu 1962 u Rwanda rukimara kubona ubwigenge. Kuva icyo gihe imfashanyo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika igenda yiyongera. Nko mu mwaka w'2021 Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahaye u Rwanda inkunga y'ingengo y'imari ingana n'amadolari miliyoni 147. Ibihugu byombi bifatanya kandi mu nzego zitandukanye zirimo ubuzima, ubuhinzi n'ubukungu n'umutekano. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nicyo gihugu cya mbere gitera u Rwanda inkunga itubutse kurusha ibindi ku isi mu rwego rw'ubuzima. Muri iyi myaka 3 ishize yageneye uru rwego amadolari miliyoni 116 buri mwaka. Byatumye ku banyarwanda banduye virusi itera sida 93% kugeza ubu babona imiti igabanya ubukana bwayo. Iryo tangazo rikomeza rivuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'u Rwanda bafatanya cyane kurwanya COVID-19 n'ingaruka zayo mu bukungu. Muri uru rwego Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahaye u Rwanda imfashanyo igera hafi ku madolari miliyoni 23. Bityo Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagize uruhare runini mu bikorwa byo gukingira abaturarwanda. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika ivuga ko kuva mu kwezi kwa munani 2021 Amerika ibinyujije muri COVAX, ya gahunda y'umuryango w'abibumbye yo guha ku buntu inkingo za COVID-19 ibihugu 92 bikennye, yageneye u Rwanda ku buntu doze zirenga miliyoni 5 n'igice, zirimo doze zirenga ibihumbi 254 zihariye zo gukingira abana. Bityo u Rwanda rwabashije gukingira abaturage barwo bagera kuri 70%, bituma ruba ku isonga mu bihugu byo munsi y'ubutayu bwa Sahara. Mu rwego rw'ubukungu mu 2021 Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaguze mu Rwanda ibihahwa bifite agaciro k'amadolari miliyoni 31 n'ibihumbi 400, bigizwe ahanini n'ikawa n'ibindi bikomoka ku buhinzi n'amabuye y'agaciro. Naho u Rwanda mu mwaka ushize w'2021 rwaguze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibicuruzwa bifite agaciro k'amadolari miliyoni hafi 50, birimo indege imwe, imiti n'ibikoresho byo mu buvuzi, ibikoresho bya siyanse n'iby'ubwubatsi, imashini zitandukanye n'ibikomoka ku buhinzi. U Rwanda rwohereza muri Amerika ibicuruzwa mu rwego rwa AGOA, itegeko risonera ibihugu bimwe na bimwe imisoro ya gasutamo. Mu rwego rw'umutekano, Leta Zunze Ubumwe za Amerika itera inkunga ingabo z'u Rwanda mu birebana n'umutekano w'imipaka, umutekano mu by'indege, imyitozo yo kubungabunga amahoro ku isi n'ubumenyi bw'umwuga. Ifasha kandi inzego z'umutekano n'iz'ubutabera z'u Rwanda mu bikorwa byo kurwanya ruswa, kurwanya ihohotera rishingiye ku gitsina no mu bikorwa byo guteza imbere imiryango ya sosiyete sivile. Mu rwego rwo gutsura imiyoborere myiza, mu mwaka w'2021 Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahaye u Rwanda imfashanyo y'amadolari miliyoni 2. Naho mu rwego rw'ubutabazi, kuva mu mwaka ushize kugeza ubu Amerika imaze guha u Rwanda inkunga y'amadolari 74 yo kugoboka impunzi rucumbikiye. Mu rwego rw'imigenderanire, Abanyamerika bagera ku bihumbi 2 basuye u Rwanda mu 2021. Abandi bagera ku bihumbi 2,500 bari bahatuye. Amerika yo yahaye viza Abanyarwanda 387 bari baje gutura, n'abandi 855 bagenzwaga no gusura gusa, barimo abanyeshuri 449. Amerika yizeye ko umubare wa viza iha Abanyarwanda uziyongera nyuma y'icyorezo cya COVID-19. Kuri gahunda y'uruzinduko rwa Minisitiri Anthony Blinken i Kigali hateganijwe ibiganiro n'umukuru w'u Rwanda President Paul Kagame, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Vincent Biruta n'imwe mu miryango idaharanira inyungu mu Rwanda. Arasura u Rwanda nyuma y'uruzinduko yagiriye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Afurika y'Epfo. Mu gihe umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Anthony Blinken agendeye u Rwanda avuye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo,
bimwe mu byo azoganira n'abayobozi b'u Rwanda ni imigenderanire y'ibihugu byo mu karere harimwo u Rwanda na Kongo, uburenganzira bwa muntu, ikibazo c'urubuga rwa politike mu Rwanda ndetse n'ikibazo ca Paul Rusesabagina. Mugenzi wacu Tim Ishimwe yavuganye na Madame Victoire Ingabire, umuyobozi w'umugambwe Dalfa umurinzi utaremerwa mu Rwanda, amubwira ico yifuza ku rugendo rwa Blinken. Icyo twifuza ku rugendo rwe nuko nkuko bavuga ati hagati y'ibihugu byombi hari umwuka mubi, nari Rubavu abaturage bino batarwose kuri imipaka ifunze, tubayeho nabi, ntidushobora guhahirana n'abavandimwe, ubukene buratwishe. Ni ngombwa ko umwuka mwiza ugaruka hagati y'ibihugu byombi, cyane ku baturage rubanda rugufi, kugira ngo bashobore gukomeza kugendana no gukorana ubwo bucuruzi. Ku ruhande rwacu twakomeje kuvuga ko kugira ngo ibintu bigende neza hagati y'ibihugu byombi nuko hari ibibazo politiki y'imbere mu Rwanda bigomba gukemurwa, cyane nk'ibyo bijyanye n'urubuga rwa politiki, kuko hari abakora politiki bari hanze y'igihugu cy'u Rwanda bakunze gutuma baba umusemburo w'umwuka mubi hagati y'u Rwanda n'ibihugu duturanye, Sudan na Kongo, mu cyashize bya Bugande no Burundi niko bimeze. Tugasanga rero ko abanyarwanda bakwicara bakaganira ku bibazo bafite hagati yabo bya politiki, n'uburyo twashyiraho inzego z'ubuyobozi bwakemura ibyo bibazo, ubuyobozi buha ihumure n'ituze mu banyarwanda, byarangiye icyo kibazo. Iyo rero ni imwe mu cyifuzo twagejeje kuri umuyobozi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ujya kugenderera u Rwanda, ko abanyarwanda bakwiriye kwicara bakwiriye gushyigikira icyo cyifuzo, kuko kijyanye n'itegeko nshinga ry'u Rwanda, ndetse ariko kijyanye na gahunda ibyo bihugu 10 nabivuze mu kanya bifitiye mu mugambi wo gukemura ibibazo byo mu karere k'ibiyaga bigari. Uvuze cyane ku mubano w'ibihugu by'u Rwanda na Kongo ndetse n'akarere kose k'ibiyaga bigari, ariko se nkamwe mutavuga rumwe n'ubutegetsi, ari gahunda mufite yo guhura nawe? Nibyo mbere y'uko aza twagiranye imishyikirano n'abo mu biro bye n'abamwungirije, hanyuma batubwira ko gahunda bafite ari ndende, umwanya uhari ari mutoya, atazashobora ko abantu bahura, ariko badusaba nyine kubaha ibitekerezo. Ari byo nari maze kuvuga mu kanya cy'uko igihugu kiri muri Conseil de Sécurité, igihugu kiri muri iryo tsinda rishinzwe kureba mu karere k'ibiyaga bigari hagaruka amahoro. Tubasaba ko bashyigikira ibyo biganiro hagati y'abatavuga rumwe na leta y'u Rwanda ndetse na leta y'u Rwanda, kugira ngo dushakire hamwe uburyo ibibazo politiki z'igihugu cyacu byarangira, kuko ari nabyo bishobora gutanga umuti urambye mu karere k'ibiyaga bigari. Ugasanga rero ko igihugu cyishyuye u Rwanda kimufasha, bakwiriye gukora ku buryo umugenzo mibi nk'iyo mibi yo gufunga abantu kubera ko batavuga rumwe n'ubutegetsi ikwiye gucika mu gihugu cyacu, kandi bakadufasha kumva ubushobozi bw'igihugu cyacu, ko demokarasi ikwiriye mu gihugu cyacu, atari ya demokarasi kuvuga ngo demokarasi yumvikanweho bashyizeho 1998. Iyo demokarasi uyu munsi yatumye kumva urubuga rufungwa, cyane ko urubyiruko uyu munsi rwakuze rukeneye rwose kumva ko uburenganzira bwabo ntawe ubuhonyora, bakeneye gutanga ibitekerezo byabo mu bwisanzure. N'ibyo muri make twabageshejeho. Madame Victoire Ingabire, kuki bisa nk'aho bikiri ngombwa ko ibihugu byo hanze aribyo bikwiye gufata iya mbere mu gukemura ibibazo by'abanyarwanda cyangwa ibibazo byo mu karere? Birababaje nyine ko abantu bagomba kwisunga ibihugu byo hanze. Ubundi ibibazo byacu by'abanyarwanda twagombye kubikemura. Iyo urebye itegeko nshinga ingingo ya 10 agace ka 6 baravuga ngo ibibazo byose bikemurwe mu biganiro, ariko birababaje ko abayobozi b'igihugu cyacu nyine mugani ibyo biganiro batabikozwa, batabyumva ngo bumve koko nk'uko biri mu itegeko nshinga twagombye gushaka uburyo ibibazo byacu tubyikemurira. Ariko kubera ko u Rwanda atarakarwa kwihariye mu gihugu kiri mu muryango w'abibumbye, niyo mpamvu tuvuga tuti Amerika nk'igihugu kiri mu muryango w'abibumbye bagemo n'u Rwanda, ndetse by'umwihariko kikaba muri ka kanama gashinzwe iby'umutekano gahoraho mu muryango w'abibumbye, kikaba na kimwe mu bihugu bifasha u Rwanda. Rero kenshi twababwira tuti ntimudufashe mu by'inkunga y'amafaranga gusa, ahubwo munadufashe no kugira ngo za nkunga mutanga n'iterambere rizagezweho mu gihugu cyacu tubisigasire bitazaseduka. Minisitiri Anthony Blinken ubwo yari muri Afurika y'Epfo aganira na mugenzi we Naledi Pandor, yabaye nk'unenga ukuntu ibihugu byo mu burengerazuba, no kuvuga ibyo ku mugabane w'Uburayi na Amerika, ukuntu biba bishaka gutegeka ibihugu bya Afurika bibiha inzira cyangwa se amategeko bigomba kugenderaho. Mu gihe rero abategetsi bo muri Afurika baba batangiye kugaragaza ko bihagije, badashaka kuyoborwa n'abategetsi bo ku mugabane w'Uburayi cyangwa se b'Amerika, wumva uruhare rwa Amerika rukwiye kuba uruhe muri ibibazo wambwiye mbere? Nibyo
ibihugu byo muri Afurika byose turigenga, dufite ubwigenge, ariko uko tugiteze amaboko igihugu cya Afurika y'Epfo kirakize, ntekereza ko kidakenera inkunga nk'uko u Rwanda rukenera inkunga. Ni ukuvuga ko uko mutifashije mu bukungu ni nako tugomba guterwa inkunga mu kubaka inzego zikomeye zishyigikira bwa bukungu badufashamo. Turacyafite rero urugendo rwo gushyigikirwa n'ibyo bihugu muri izo nzira zombi, ari mu bijyanye no kwiteza imbere mu bukungu ndetse ari no mu bijyanye no kubaka inzego z'ubuyobozi bukwiriye kubaka demokarasi mu bihugu byacu. Madame Victoire Ingabire, umuyobozi w'ishyaka Dalfa umurinzi ritaremerwa mu Rwanda, ndagushimiye cyane ku mwanya wahaye Ijwi ry'Amerika. Yego, namwe murakoze.